Mga kapuso, karong buntaga makauban nato ang usa ka Dabawenya visual artist. Tumong niya nga ma-express ang iyang gibati ug ingon man iyang experience pinaagi sa pagpaint. Atong i-welcome sa At Home with the GMA Regional TV, Ma'am Charlene Quindoza. Good morning, Ma'am Charlene! Morning po. Ma'am Charlene, kanusa ba ka nagsugod og paint? Actually po, nag-start ako no mag-painting way back my junior high school days. And di rin ako na-discover na painting jud ay ako ang hobby. And kani nga hobby, ako siya na-exercise hantod sa naga-commission na pud ko and naga-income na pud ko sa ako ang sa akong self. Unsa ba na klase sa painting ang imong ginabuhat? Actually, focus ko more on classic figurative paintings, even the unfinished version na mga paintings. Isip usa ka artist, unsa ba ang mga hagit nga imong nasinatian? One of the challenges, Jude, on being an artist is self-doubt. Kay sometimes habang naga-work ka, naga-conceptualize pa ka if good enough ba imong work or it will be accepted ba too many. Ma'am Charlene, pwede ba namo mahibalaan kung unsa pang imuhang mga plano sa umaabot nga panahon isip usa ka visual artist? Actually, my plan really is to create a studio. Kung magka-income na jud ako na jud income para matabangan ako kang family and my relatives also. Ma'am Charlene, doon na tay mga kapuso nga buot sab mamahimong usa ka visual artist. Unsa ang imong mga tips o mensahe alang kanila? To those people who want to be an artist someday, just continue to persevere and continue to hold on to what you believe in, because one day your hard work will pay off. Even I want to thank God for everything He has done for me, and to my family and to my friends. Kay kung wala sila, wala pud ko diri. I want to thank also this program, At Home with GMA Regional TV, for featuring me and inviting me here. Thank you. Ma'am Charlene, daghan kaayong salamat sa imong panahon nga gi-share sa At Home with the GMA Regional TV. Padayon sa paglambo og amping kanunay. Kini ang At Home with GMA Regional TV.